Tjaša changed my life big time. I see now my spiritual practice as more vivid and more diverse than before. Prvo lahko rečem, da je to nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju. I think she's the brightest person I have seen in my life, if I'm honest. What I realized when I met Tjaša for the first time and now is that I can combine and link spiritual part of myself and physical existence of mine. Mogoče se Tjaša ne zaveda, koliko dobrega dela naredi oziroma kako transformira sicer z nekim našim dovoljenjem, privoljenjem naše življenje. Me je dobesedno tako pritegnila, da sem začutila, da moram narediti korak naprej. In ko sem slišala še več njenih predavanj, preprosto ni bilo drugega, kot sem rekla, ja, to je za mene, gremo v to izbiro. My lesson learned about Oracle membership is I am as I am and my life can just flow through me when I just simply enjoy it. Brings you closer to your truth, to who you really are, and it uplifts you in all situations in your life. So you're no longer a victim to the situations or circumstances, but you really start to feel yourself and express yourself in the most positive way, and that really makes a change in your future. Uči nas tega, da smo avtentični in da smo iskreni in da smo pozorni na odnos do sebe, da je to prva stvar. Because you don't need to prove who you are and try to be someone you're not, but you can just be as you are, and that's actually the point of living. Našla sem del sebe, v katero lahko rečem, da sem se zaljubila, postala sem to, kar sem. Relationship with my family changed a lot, so it got better, way better. Če se imaš ti rad, če se ceniš, spoštuješ, te tudi ostali cenijo, spoštujejo. Čeprav to je lahko reči, v praksi to mečkam težje narediti, ne? Kadarkoli jo poslušaš, te dvigne v zrak in te napolni z energijo in ti da ta zagon za življenje, ki ga vsi res rabimo. Tako da hvala Tjaša. Iz srca hvaležna, res srca hvaležna, da taka čudovita duša obstaja na tej zemlji in da deli dobesedno to znanje celotne skupnosti in verjamem v to, da bo spremenila cel svet. Thank you for all the knowledge and thank you for just being that heart person. I'm just beyond grateful to know you.